Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan nga ador. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak takayat kumot nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Asak matlaeng ti ayan ti parikot. Aklunak aman nugal kan barteka. Iso amabaybay akpayan dagiti anak ko. Nabayagan na pimusay ti asawak, gapoy ti nakaro asakit. Makabil ko payan dagiti dua nga anak ko, no kasta anabarteka kon. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni pagayam nga ador. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nabartag kayo man ang tatang. Anak ko matibibiyang mo sila. Ito saranak man gititik ka nagtamabisinak. Awan ti bagas kan si daon tayo, tatang. Anya? Awan mo tinyawat yung kanya kay tatang ko iti bagas kan si daon. Ay salbagkit dedikas to yabiyag. Nagremedyo ka kumamata na. Mabainak mo tamapan umutang iti tersena ni Auntie Virgie. Taadon ti utang tayo ijay. Tanya nga raw tikat no mapasama kita ngay Agmin nulagat talatan, agmin nulagat tayo lain, kasta ka di. Tatang. Mapan ka di tersena. Tayong kaumutang iti bagas ken sardinas ngay lutom. Tatang. Anya ba lang tararamidam nga itang na, Agtig na ka na! Saan nyo pailang anabayadan dagiti utang nyo? Umutang ka manen? Imbaunak namin ni tatang ko, auntie. Ni tatang mo ko mga ador ati umay dito'y tersena, takasaritak. Nabartag, Auntie Virgie. Ay, day takat ti paglaingan ti amam. Ay, kakaasi kayong anak na ng umay agrim remedyo iti kanan nyo. Auntie. Jay ko maigat-gatang na iti arak kan pulutan, kat iserbi na kada kayo. Angam saan mo't, tay gastos na lang iti awan kas-iskan na abanag. Auntie. Ala, mangtedak iti ututangam. Ngam inton sumaruno nga umay kapay umutang, di kan ikan. Manang ana, nalpas ka din anangan ni tatang? Wan, nalpasan. Awan imbati na si daunta. Anya? Sinda na amin ti may sa sardinas. Anya matan? Sana bale, boyet. Adamot asin. Ison ati ipanganta. Anya matan ni tatang? Di na mo panunutan ti kadwa na amangan? Nabartak ni tatang, ading ko. Iso abaybay amon. Anak, alam amin ang murat, tayong kalaban ni Jikaraya. Wan tatang, kadwak ni boyet ang mapanaglabay di karayan. Katanya pa lang arutar aramidom ngay. Urno mo mundag iti murang tayong kaaglaban. Saan kami pa'y anagarmusar, tatang? Adula amin. Uminom kayo lang ni Tiado Adanaw, tap numabsog kayo. Alan, kaya ba ng jikabsat mo? Tayong kaaglaban ni Jikaraya. Sambutan nyo, tidarang ti init. Ayan ni tatang nyo, Ana, boyet. Apay ada kayo lang ang taglablaba dito'y karayan. Rimor anasapa, anti ason. Ay, talaga nga irresponsable dahi di akasinsin ko. Ante, adda ka di tinapayo dita? Ay, ada balon ko nga umay aglaba dito'y karayan. Mabisinak ngamin, ante. Ala, boyet, di ka lagbabain. Alaam di taayan ti pagbaluna. Tamangan kayo iti tinapay. Amok amabisin kayo. Agyaman kami, anti ason. Sige, isardeng nyo pa'y ngarod ti aglaba. Mangan kayo pa'y iti tinapay.
Kasinsin, Ador. Kanayon latan ngagbarbar tekter aramidem. Di mo pa yan maasikaso dagiti anak mo. Asikasug mat ida, kasinse. Nakagiddan ko ida nga aglablaba iti karayan. Saan da pa'y anagar musar. Iso nga inpakan ko kadakwada ti balon ko. Oh, di mayat. Tapno iti kasta, kat nabsugda. Kasta, tapno damat sirbe ti panagkasinsinta. Ador, no agbalbaliw ka, sigurado ang maragsakan dagiti anak mo. Na, Tano kastam laang, amangan no agbabawi kanto iti udin. anya? Sasawumat, turbab? Anya? Mala, makaammo ka. Sige, panawan kan dito'y paraangan nyo. 5 basaklaan kat nakita ka, iso a kinasarita ka. Ay, mabitlang kasinse. Ang mga nota kwartam dita. Pautangan na kumanman. Anya? Ay, awan kwartak. Ah. Sige, ditakan. Ay, kasinsain. Pautangan na ko na. Tabayadak to ng mga pakakitihuitay. Pare Ador, nasaya mo ta, nadanon ka dito balayaw. Apay pare. Agpainom ka. Saan? Nga mo may kawisan nga agtrabaho. Tawan ka duwak. Anya trabaho. Agkabitay. Kontratahin ta. Kastaya. Kaya't manungay mo ti kontrata ta. Dipinday. Agpudwa ta. Sige. O sige. Mayata nga ron. Nasayat mo. Tapno adan to kwartak. Tatang, ada ngamin mabayadan iti pagadalan ni. Gaputa ada party ang maangay. Kat, kunada anas kan ama ki-join kami amin. Isupay ngamin di points mi nga ito ti teacher mi. JS pram mi ngamin, tatang. Matulamin day ta. Ika kiti makipurday at nadakwartam. Matulamin day ta. Pram-pram day ta. Tatang, Ika kiti makilabada. Tapno day gatang mo iti bagas. tatang. Kaya't kumati maki-join iti JS pram mi. Na, Siyak to lang ti saan amapan. Kan may sa. Nakabulod ako ni iti sapatos kan bisidang. noon niya timbaga. Iso ti matong pala. Nawatam! Ala, mapankakit di. Bay ampay lang dagiti lalabaan dita. Aglabakan to inton Sabado nga awan sirrak mo. Wan, auntie. Sige, ikan kamutan iti kwartam. Tapno di kakat nakakaasing awan kwartana. Agyamanak, auntie. Nasken mo't ang mapadasam ti kastaa nga aktibidad ti pagadalan. Auntie. Tauray da kami idi. Adamot JS from me. Kat mayat. Pasig a pink ti kawas mi a babae. Kat ti sapatos mi puraw. Kat dagiti mo't lalaki. Desente mo't akitaan ida. Auntie. Ala, ingkagsukatan. Buludam latatay kawas ti anak ko, kantay sapatos na. Umanay kun kaday jay. Tagpada kayo, anak ko tong. Kunak no saan ka na makaumay, Ana? Dandan nga rin siyak makaumay. Anyamot hindi ka sa saan bingagam sa Jerry. Simod pimusay ti inami. Nakalindidayan ti biyag bingagam sa. Ala, gusto pa lang data. Saan ka nagsangit? Jerry. Di panunutom ita. Kat agragsak ka. Taamin tayo dito eh. Kat agragsak. Sige na ron. Basta ti makunagkin ka, Ana. Agan anos kalat tayo di balayo. Nga oray na oyong tamayo. Aggagat ka. Kan agsingsingpot ka. Iti kasta. Maliklikan ti panangkabil kan ka ti amayo. Agyaman kan ka, Jerry. Naimbag tada ka best friend ko. Sikat timang patpatibker kanyak. Barjay, mutuin tas sweldo anak ko, naglabada kan ka. Anya? Alam na, mutuyan. Ay, saan ko nga itadkan ka? Kan maysa, saan ko pa'y pinaglaban ni Ana?
Inton Sabado pa lang timbagak a panaglabana. Anya? Katayan na ngay ngarot ita. Awan mo ti balay. Napanak ki JS Prom. Imbaon ko. Naglayang kamatan? Awan ngarot ti klase ta, tirumbang ko mamanggad da. Kat, sika nga amada. Anya ti araramidam? Oy, Berje, awan ti bibiyang mo ah. Hoy, Ador! Na, Ado pa lang ti utang yu dito istor ko. Agtrabaho kan tapno makabayad ka. Poskol rupa! Wen! Ha? Bayadak to amin dayta! Kaanon to? Ay, talon abulan ti utang yo. Kan manay na yun ang lata. Di ka kadagdanag. Taibayad ko, titangdan mo ka ni Ana, iti panaglabada na ken ka. Anya? Jay anak mo ti patudunam ngagbayad? Nagawan at talaga ti bain mo, Ador! Oy, Berje ah, awan ti bibiyang mo iti biyag ko. Kaputa saan mat asika ti mangpakpakan ka na kami. Naawatam! Anya? Ay, una yun dayta, boy. Mabisina ka talagan, Auntie Ason. Mangilabanak kuman wadatid dayo. Mala, umay ka, baro. Mapantay di kusina. Agyaman na Auntie. Apay, saan kayo ang nagluto? Tawan man latima kanyo. Nabambanuga ka na panangayo, Auntie. Ngamawan mo timakan. Una yan. Mala, agtugaw kan tay dasaran ka, ha? Agyaman na Auntie. Ala, mangan ka. Agbusog ka, ha? Day tatiin na po'y konsidaan. Mangan ka lata, boye. Anay ko, tatang. Imbagak kan ka mapan kalangan manggad. Ngam saan? Talapan ka kitin na ki JS Prom, ha? Anya ti kasta kayo naramid mo, si Ana? Ala, agsardeng kalangan iti panagadal mo, ha? Gaputawan mo't lang taramatam nga gadal. Kaskan ni Buye, agsardeng kamatan nga gadal. Agtrabaho kayo langan, tapno mairano dakpay kata kayo. Anya, pumanaw ka dito'y balay. Papanam ngay manang. Umayak mat. Inak manggad. Kat agor nungak. Tapno maituloy tati agadan. Sa dino ti panggadam. Ijay syudan. Umayak mat. San ang mabalin? Ang kasanuak nga ruden. Agbati ka laangan dito balay. Iingkalatan mangayo iti pagsungrod. Umayak kumamat manang. Sana bali ading. Agawid ak tumot laan. Sige nga Rod. Basta agawid ka lata kumaa. Hindi ka mang liplipat. Uwan ading. Sumurot ak ka ni Beth ama pan iji bagyo. Tas sumurot kami a waitress. Ala, mangtod kay ti arak Berje. Ta bayadan to ni Ana into nagsulda. Anya? Alan Ay unay daytan, Ador. Agraman arak kat agtaon pa'y iti anak mo? Na, Di ka di makonsensya. nagadumot din na saw. Ikanak ka di wano saan. Sige, ikan ka. Nga maudin dayta. Mangtod kang matlagayam. Nagadupay lang ay pagpagam. Nagadong artim kat saan gamot nga artista. Ala, mangtod ka rin din. Naglastog ka, sigakot to. Anya kumakit, ibal mo kanyak, Nubilang tagrangat na. Awan na. Kastagaya mo. Gonggulam! Oh, apay, Ador. Anya ti pampanunutan. Pampanunutam no asino ti agbayad dito ospital. Di kagdanag. Siyak ti agbayad. Tawan met ti amok a pangalaam iti pagbayad mo. Kasinsin. Ngam saan adawat dayta? No di ket bayadam to.
Wen kasinsin. Ngam ka sa no ang mabayadam, no di ka matmanggad. Kas idi, damag ko nga adda kontrata yu iti Cavite. Ngam di ka mat nagtrabaho. Tanapan ka kat nakisugsugal kan nagbarbarta. Kasinsin. Ador, pangaasim ka dia, tagbalbaliw kan. Agnakam ka kuman, takaasim at dagiti anak mo. Kitaam, nagsardengdan iti eskwela da. Ni Boyet, no anyala ditan ter aramiden na pagkukwartaan na. Takuna na, agurnong iti pagadal na. Ket ni Ana, napan nagwaitress, taagurnong kanuhan. Apay, saan mo ka di nga ay ayatan kan ipatpatag dagiti anak mo? Awan ka di atalaga ti konsensya. Kasinsin. Ador, di mo urayanan agumura dagiti anak mo kan ka. Katlipaten da kan nga amada. Inton agimbag ka, agtrabaho ka iti husto. Kat aywanam kan ipatag mo dagiti anak mo. Tainton aglakay ka adi kan makabaay. Isudan to ti mangaywan kan ka. Wen kasinsin. Di mo kumaurayan nga adda pay mapasamak anasaang. Sakbay ngagbabawi ka. Nagbalbaliw akon, Mr. Longley. Kat ita, may sa akon a responsable nga ama. Agyaman nakiting kay panangidrama dito yung surat ko, kat sapay la kuma, tanaka ipaay adal, kadagiti padak nga ama. Ito'y pagayam mo, Ador. Agyaman kami mat, pagayam ko nga Ador, iti dayto apakasaritaam. Ket timakunak, ituloy mo ti agbalin a responsable nga ama. Nang runa tawan metten, ti ina dagiti anak mo. Itultuloy mo ti agbalin a nasayaat nga ama. Iti kasta, agtultuloy mo ti ragsag dagiti anak mo. Tauray nakurapay laeng kumati adda panagbiag ti maysa a pamilya, basta naragsag ken agkikin na awatan da. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam nga Ador. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rodel iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobya, iso ni Lara. Gaputa kayat mi ti makaurunong para iti panagkalay sami, nagaplayak kas supervisor iti may sa restaurant dito'y Baguio. Jak ni namnama at restaurant ang nagaplayak kat isumat gayam ti pagtrab-trabahuan ni Matet nga ex ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rodel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta rin nag-apply matrabaho, babe? Naala ka kadimatlaan? Wen, kat mabalin kon ti mangrugin ton bigat. Kita am ti uniform ko, oh. Ay na, maragsakan para kan ka, babe.
Agyaman babe. Ken dakkel ti pagyamanan ta kini Cesar. Taiso tinang tulong kanyak. Wan dakkel ti na itulong ti best friend mo kan ka. Ay, wan gayam. Supervisor matlaan ni Cesar Ijay. Saan ka di? Wen babe. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno adda kaduam. Narigat no awan amum Ijay. Wen babe. Kat excited ako amang rugi iti trabaho. Naimbagag sapang pare. Kastamot kan ka pare. Nasapa ka. Una, dabungal daw ko ita. Sana mabalin na maladawag. Dakkel tinagbaliwan pare. Kasta talaga. No ada inspirasyon mo? Kaano kayo mat na nga kalay sa kanilara? Tasarok adwa atawin yun. Basit pa iti urnong may pare. Bantayam ni Lara pare. Man tikas kan ko na. Simple. Kay sana na arte. Wen pare. Sigurado akong kinilara. Rodel? Matet? Oo. Kasta naklaat ka, nakakita kanya ka. Saan, Matt? Italaang man na nagkita ta, kalpasan ti limatawan. Jack ninamnama makita ka dito eh. Kumusta kan? Nasayat, Matet. Sige agpakada akon. Ado pa'y ti aramida ki di office ko. Agsarita tanto, kalpasan ti trabaho, Rodel. Gayam ni Matet. Rodel, agiddan tan nag-lunch. Umay kakit din. Iti kasta, makapagsarita ta. Manong matatawan asaan ta nagkit-kita. Matet, sana na mabalin na makisinara ka ka. Akas iti sigod. Anya? Dakas ka din no makipagayamakan ka? Awan mo ti dakas sa panggap ko, Rodel. Di mo ibaga saan ka pa'y naka-move on. Matet, adan no biyak. Katjak kayat amadadaal ti relasyon mi. Gapokan ka. Awan di plano ka makisinubyan kan ka, Rodel. Anya nga ron ti panggap mo? Kaya't kulat ti makipagayam kan ka. Amo Matet, kasta tinangrugyan tayo di. Pasensya ka. Dakkal ti panagtalag kanyak ni Lara. Katjak kayat amadadaal dayta a panagtalag. Babe, kumusta ti trabaho? Kasla na unag ti pampanunutan Adda ka di parikot mo, babe? Awan, babe. Kat, kumusta nga ro ti trabaho? Kabaalam ka di matlaan? Wen, kabaalak, babe. Saan mat anadagsan ti trabaho? Nasayaat nga ro no kasta. Kasano nga tanga ibagakin ko na. Akatrabahwak ti ex ko. Amang ano dahi tati saan minto apag kinawatan. Abay akas na ti ba nagkitam kanyak? Kwa. Mailiwak la siguro kan ka, babe. Sige nga Rod, maturog tan. Tainton bigat, ag-overtime kami iti trabaho. Good morning, Rodel. Anya ti aramidam dito, Matet. Apay akas na ti kawas mo. Nagkiting unay. Di mo ka din nagustuhan? Ay, wun gayam. Adto yun, ingatangan ka iti merienda. Ala, amon. Saan ka nagsaupay? Ay, wun gayam. Naalak ti number mo ka ni Cesar. Iti kasta, nalaklaka ka amateksan. Sige panawan ka pa'y dito eh. Bye! Anya timbangan ni Matitkan ka pare. Apay akas dyan tilangan na rin man. Nakaisa. Ng kasla, dakas mo tikat asagun ti isa na. Panagkunak. Kayat na ti makisinubyan kanyak, pare. Kasano ngayon ni Lara? Sapay na planong ti kalay sayo. Mariribo ka na, pare. Tunggal adak iti balay. Malaglagip ko ni Matet kan tinapalabas mi. Kayat ka di asawan dahi tanga, kayat kapailangan ka ni Matet. Diyaga mo, pare. Kunak no nakamove on akon.
Ngam idi nakitak manen. Nakarikna at manen iti nagpaydo makenkwana. Sana nasayate kasta pare. Kasanon, numaamuan ni Lara. Hi, Rodel. Kunak no nagawid kan? Saan pa'y? Inururay ka ta kaya't ka makasarita. Di nakliklikan. Anya ti pagsaritaan ta. Panagkunak ket awan. Mabalin ka di nga iti dagos ko ti pagsaritaan ta. Masapul ka di nga ijay. Wana. Iti kasta, makapagsarita ta na imbag. Umunag ka ni ti kotsek. Saan? Saan ka sumurot kan ka? Kasta? Makitam da iti aladawan? Ladawan ta da ito'y itay nagsarita ta. No di mo kaya ti sumurot kanyak. I-send ko da ito'y kanilara. Kita aglaan. No anya ti maibaganakan ka. Ato'y ti arak nga inuman ta, Rodel. Sana bale, tadatan di ti dagus ko. Uray mabartag ka, okay lang. Apay nga darak. Kunak man wag sarita talaang. Amok mat akayat mo matlaan, Rodel. Ag-picture taman? Di nakalaan itiladawan. Agisam ka mat tapnawaya tiladawan ta nga isend ko kanilara. Apay ka di akas Twitter aramidam. Di mat agayan ayat kayo kini Ryan. Kasano ni Ryan? Naala kon ti kayat ko kani Ryan, Rodel. Nakagatang ako na iti kotse. Nginginaan akawas, ganda dumapay. Isuasan ko nakasapulan ni Ryan. Ngamin, aging gaita. Si kapala ang day ayat ang Rodel. No kasta. Kwartalaan ti kayat mo. Iso nga in-break na. Kat simurot ka iti dayjay arayan. Juan, Rodel. Iso pa nga asim ko ma. Ta isublita ti sigod. Mailiwak unay kan ka. Amok matkat. Adda pala pa nagayat mo kanyak, Rodel. Good morning, Rodel. Kumusta titurog mo? Apay, adito'y silid mo tinagturugak. Saan mo ka din na malagip na kiti inaramin ba iti rabi, Rodel? Kan si kamot tinangibaga akayat mo ti maturog dito'y silid ko. No kasta. Saan kan ngagsaupay? Kita am dagito'y ladawan tao. Nag-sweet ta? Saan ka di? Agawid akon. Agururay ni Lara kanyak. Sigurado ang madanagan dayjay. Apay? Di mo ka di kayat ang makita dagiti ladawan ta, Rodel? Pangaasim mateta. Sardangan na kamin kinilara. Sorry, ngamjak maikari, Rodel. Sikat ti rason, no apay ang nagsubliak dito'y. Sige, sumarunukan iti kusina. Tamang isaganak iti kananta. Rodel? Matet? Anya ti kayat asaun detoy? Ryan? Ryan, awan ti planok a makisinubyan kini Matet. Awanan ka iti baen, Rodel. Ryan! Apay at tinanog na Ryan. Biktima aklaan ditoy. Biktima? Kasano na ibagam a biktima kalaang? Matet, ibagam ti pudno iti nobyam. Pudno ti nakita mo, Ryan. Ni Rodel ti ay ayatak. Kat kwarta laang ti kayat ko kan ka. Rodel, agpudno ka man kanya. Sa dino tinapanam idirabi eh. Nag-overtime ako. Nasaysaya at matlaang no ibagam ti pudno kin nila. Nanang. Mabuteng ka amaamuan ni Lara akad duwam ti ex mo. Nakaamuan nyo iti day tananang. Saanan anasken no asino tinangidanon kanya. Kasanulaengen no masikugam ni Matit. Agpampanunot ka kadi, anak ko. Nanang. Ibagam ti pudno kin ni Lara.
Tadumteng tumitla ang ti aldaw, amaamuan na ti pudno. Nanang, Jack kaya't amapukaw ko ni Lara. Pinanunot mo kumadayta, sakbay ang nagaramid ka iti may kaniwas. Oh, kitaam dagito'y ladawan nyo, nga insend na kinilara. Rodel, apay adi mo sardengan tinupya. Amom ka di asika ti makagapo, no apay akanayon kami nga agapa. Ryan. Among pare, awan planok amangagaw kinimated kan ka. No kasta, anya ti makagapong agsarsarita kayo pay laang. Anya dito ipagpakitam kenkwa na matet. Kita akman? Di mo alaan ti cellphone ko, Ryan. Anya dagitoy aladawan matet. Saan ka di nagsaritaan ta nga idilit mo dagitoy? Pare, dayta ti makagapo. No apay nga agsarsarita kami kinimated. Ibagbagak nga idilit na dagiti ladawan mi. Awanan ti daduma pa'y apanggap ko kenkwana. Siya kung timang dilit. Iti kasta, awanan ti rason nga agsarita kayo pay laang. Agmerienda ta pa, Rodel. Apayakas ta tilangan. Kasla dadak kala parikot mo. Kuha nga min pare. Ni matit ka diti makagapo? Agbababawi ak. No apay asimuro takin ni matet iti day di agundaway. Adayng kabil na iti arak nga ininom ko. Nawata kon pare. Kasano no agsikog ni matet? Tidakas na. Insend na kini Lara dagiti ladawan mi. Jack pa'y nakasarita ni Lara. Oh, kasano da ito yan? Dakkel aparikot da ito pare. Simangpad ka din ni Lara, Nanang. Awan pa'y mat, anak ko. Anya ngay, agpudno ka ka din kankwana. Wan, Nanang. Makonkonsensya ak. Nasayaan. Ay wum ni Lara. Tatalagaan na sakit ti inaramid mo, anak ko. Wan, Nanang. Jack kaya't amapukaw ko ni Lara. Rodel? Agpudno ka kanyak. Anya ti kayat asawan dagito'y aladawan. Lara, awan ti amok kada kita. Adain laok ni matet iti ininom mi nga arak. Pakawanan ako mabem. Sika ti lalaki, Rodel. Apay nga minanapan ka iti apartment na. Pakawanan na, babe. Apay anaramin mo ti kaste kanyak. Awan ta mo ka nagbasulak kan ka. Kanapay adi mo impod na dagos. Inuray mo pala sa balya tao ti pakamwak. Gaputa tsak kayat amakiwin na suwas ka kanyak, babe. Pangasim. Ikanak iti sa bali pa'y agundaway. Ag-resign ako niti trabaho. Ipatanak, Rodel! Siyak lang ang dagad tiyas. Siyak ti pumanaw dito'y. Tapno nawayakan ang mga rami diti kay kayat mo. Ay, Lara, balasang ko. Nanang nasakit ti naramid danak yung kanyak. Amo, ang ikam kumapay iti may sagundaway. Pasensya kayo, Nanang. Ngam panagkunak. Nas kanawayawayaan mi titunggal maysa. Iti kasta, makapagpanunot kami anay bag. Panawin lang ang ti makaibaga. Nagsinubyan kami paywan no saanan. Nakiwin na suwas nga rod kanyak ni Lara, Mr. Lonely. Kalpasan ti panagsinami, nagikatakmatan iti trabaho, tapno maliklikak ni Matet. Awanan ti komunikasyon mi kini Lara. In-block nakmatan iti Facebook, kat nagsukatan iti number na. Saan ko ang mapabasol ni Lara, taamok asyak a mismo tinangdadaal iti relasyon mi. Nupay kasta, namnamaaglat ta, nga agsabat tupay ti dalan mi. Daytoy man ti pakasaritaat, tuy pagayam mo,
Rodel. Pagayam Rodel, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. No kumata talaga aliniklikam ni Matet, saan kuma narakrak ti ayan ayat yo kinilara. Nga mandaditan, nalpasan ti amin. Kat inton maminsan, nasken alumiklik ka, iti mabalin apakadadaalam. Kat sabay la kuma, tagsabat pa'y ti dalan yo kinilara. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Rodel, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jeff. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Numabalin, saan mo adakamaten ti address ko? Ilingad nak itinagan a Jeff. Kaswalak laeng nga empleyado dito'y Kapitolyo. Idinto ta regular nga empleyado ni Ella akaayan-ayat ko. Saan ako namasdaaw, tanang ato ngamin ti saad ni tatang na ditoy. Ado ti mangibagbaga anauyong ken nalastog ni tatang na. Ngem na singpet ti ama na kanya. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jeff. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dad, rumor kami kini Jeff. Basta ni Jeff ti kadwam, amo ka natalgad kakankuano. Agyaman na, Dad. Isuday ta. O sige, Dad, mapan kami. Agananad kayo. Laglagi pam, jay curfew. Daddy. Angaw ko lang. O sige, mapan kayo. Impabulod lang ni manong ko daytoy kutsena. Kaya't mat ni Daddy nga ipabulod kan kajay kutsena kan. Babayinak met. Amom, Jeff, napigsa ka kin ni Daddy. Kadagiti amin ang nagbalin a boyfriend ko, si kati paborito na. Talaga? Damdamagan na nga rod no kaano ta kano nga agkasar. Kaya't nakanungaminan ang maaddaan iti apo ko. Di ka madanagan. Planwen tanday ta. Talaga? Mamati ak asika ti soulmate ko. Anyat yan aramidam dito. Apay adi ka pa'y maturog. Saan pa yung makaturog? Kunak man no na isardag mo di pa nagsigarilyon. Makamanukan akaha. Imbagamot ti doktor, abawal kan ka ti sigarilyo. Ay. Anya ay ti problema. Awan ti problema. Ala, ging ka maturugan. Sumaruno ako. Agin inom ka pa'y gayam iti arak. Sylvia, bayaan naklang ka di. Ala, ging ka maturugan. Manang. Oh, kasangsangpot mo, Marie. Uwan manang Ella. At dagayam trabaho? Uray Sabado? Uwan manang. Ada ko madamagakan ka, manang Ella. Ay na, saan ka man unay anak ka seryoso? Agtugaw ka kit di dito'y abay ko. Istorya at dyan na pasamak itay. Nag-date kami kini Jeff. Ay na, amom dyan na iserve kan kwa ng order na. At dangilaw na. Nakiapa kami igi restaurant ananganan mi ang.
Oh, apay anak ka seryoso ka. Awan ka di pa'y tinadamag mo, manang. May papanitian niya. May papan ka ni daddy. Ah, di pa nag-retire na? Matuloy ka di party ni Bagbagada? Manang, adda ka no anomalyana. Anya? Kat idarong da ka no. Nakadamagam. Dakkel ka no agad at di mapukpukaw iti opisina da. Anya? Isumot lagayam ang nagbiit na ipatakder ti balay tayo. Kan nakagatang iti baro alugan na. Saan apod no day tamani? Saan ang amamati? Iso ti pagsasaritaan day di Kapitolyo, manang. Mababain akon. Ibagbagatang ang tatakaw ni Daddy, Jeff. Sana po no dayta, Ella. Ado dagiti pamanaknak nga ipakpakita dagiti sigod nga empleyado na iti. Oray tinabiit apan nakaawat mi iti trabaho dito Kapitolyo. Dakkel nga issue. Kaya't kunti agresign. Saan ka nagpanunot iti kasta, Ella? Diyak ka ba ilan ti kastoy, Jeff? Mababain ako na yan. Ala, manganta yun. Ayan ni Marie, Mami. Di na kaya't timangan. Ayabam ni Marie. Tagsasango tayo amangan. Sige, inak ayaban. Saan mong ayaban, Mami? Amok akabuting na tagdamag. Iso asyak lang. Daddy, pudno ka di dagiti issue may pababasuldakan ka. Anak kalaeng. Awan karbangam ngagdamag kanyak iti kasta. Apikit din nga awan. Karaman kami dito ay kin ni Marie. Kaputag trabaho kami mat iti Kapitolyo, Daddy. Pangaasiyo. Agdal na kayo kuma. Adda tayo iti sangwanan ti pangalan. Respetuan nyo kuma ti makan. Nupud no mandagi tinadamag ni. Kababain ti inaramid yo, Daddy. Kababain! Jeff, makilami sa anak kan ka, ha? Ngagmerienda. Sige lang, Lala. Jeff, da kayo kadipay lang kan ni Ella? Wen, apay. Pudno ka di ti ibagbagada? Ang nagtakaw ti amana? Diyak ka mo. Biglang yaman mat ngamin ti amana. Mangantakit din. Saan ta napagsaritaan day ta abanag? Masaksaktan ka niya. Uray sa dino ti papanak dito yung Kapitolyo. Day ta ti pagsasaritaan da. Sa bagay. Kaayan-ayat mo ni Ella. Siyempre, isakit mo ti amana. Saan ka kadimanan asumrak kita, Marie? Maululawak na. Ano? Ang mga nujay anemic mo dayta. Siguro. Nagpusyaw ka. Di ka mat ngamin mangmangan. Pambanunotet ti naramid ni Daddy. Kaano nga ta nga ag-retire? Sino nga iti saan nga apektado? Rumar ka pala ang dito silid ko, manang. Kaya't ko tagin na. Ana, kanong nga rin ito inyag ko, ha? Madamdaman. Awan na talaga di ganas ko amangan. Jeff, maasya na kini Marie. Pudno ka din agsakit. Wan, sigod nga min ama nagsaksakit. Katno kasta nga da problema na. Ad-adan ako maro ti sakit na. Anyaman ti mapasamak. At daklat ta dito'y parakan ka. Agyaman ak, Jeff. Saan ka abaybayan? Agyaman ak. Tanawan ka. Hidya ka muno kasano ti biyag ko. Mamatiak amal pastumet lang dito'y a problema. Adimtang itibiyag yun. Apay, anaaramin mo, tikastoy kada kami. Babae kan babalasangan dagiti anak mo. Ngam apay, ana ito rin mo ang nagbabae.
Awan kinapudno ti ibagbagam. Anya nga awan? Karaman ka dagiti kaso asangwam ti panagbabaim. Aramid lang dagiti kalaban ko dayta. Kaya't dak adadaalan. Anya? Atula ang ti umapal kaniyak. Adon ti kasom. Awan ti maalam iti panag-retire mo. Makaswan ka pay. Kasano daytan? Hello, babe? Ada kami dito ospital ita. Intaray mi ni Marie. Anya? Nag-alokemia ti sakit na. Sige. Umayak di ta kalpasan ti trabaho. Agyaman ak, Jeff. Ibagam no anya nga ospital. Umayak inton malam. Apay kumapabasulan nak iti panagsakit ni Marie. Karmanda ito'y amapaspasamak kada tayo. Diyak amo nga iti manon at awan apa nagtrab-trabahom. Nagtaktakaw ka iti opisina yo. Sumardang ka! Saan ka ang mapakawan? Noadda na ka sa mapasamak kan ni Marie. Oh, saan nakapabasulan ko nakmat? Apay kit din asaan. Pinanunot mo kuma nga at nababala sa anak mo. Sakbay ang nagbabae ka. Di ka pailakad di sumardang, ha? Sige, saktanak. Tapno maamuan da Ella kan Marie. Anabayagan nga da ilimlimad mo a babaim. Marie, anak ko, papigsaam ko mati pakinakam mo. Mami. Imay dagiti katrabahoam. Kat numabalin, kaya't na nga agsublikan iti trabaho. Igaputa mamimis na kakanun. Kaya't ko ti agsubli, Mami. Nakapsuta ka talaga. Diyak lang amin aking bagan. Anak ko, tulungam ti bagim, ha? Mami, Jackson ka baalan. Pangasim, di ka kumaagsaw iti kasta. Jakon maatendaran ti kasardaman ng Ella ken Jeff. Saan ka nga agsaw iti kasta, anak ko? Jakon matungpal ti karit kada kayo ni Daddy. Naiwanan kayo. No kumapsot kayo. Umon-una ako. Mami. Saan, anak ko? Ang imbag ka pa'y. Ang imbag ka, anak ko. Ella, nasken ang maturog ka. Manon arabi saan ka naturog? Jack maklon na natayon ti kakaiso na kabsat ko, Jeff. Kabsat ko lang arudan. Best friend ko pa. Amok dayta. Apay anas ka na mapasamag ka na kami ti kastoy. Ella. Naskan ka di amairaman kami amadusa. Awan matbasol mi. Ala. Gusto daytan. Ingka ginanan. Siya kunti sumublak nagbantay. Diyak kaya tapanawan ti bangkay ti kabsat ko. Ngam awanan inanam. Kasapulang mati inana, Ella. Sana kaya't ni Ella ti rumwar iti Seledna. Tapay. Di na maaklon tinapasamak iti kapsat na. Sige. Siyak ti makisarita kan ko, anay. Sige, padasam. Kantap no amo. Di nan kayat ti sumrak iti trabaho na. Bayam. Siyak ti makam mo. Ella, anak ko. Umadayo ka dito eh. Sikat ti aking basol ka dagiti napasamak iti biyag tayo. Ella, saan ka ngagsaw iti kasta? Siyak paylaang ti amam.
Isong erespeto na. Irespeto ti kasta ti aramid na. Ha? Anya ti klase yung ama. Saan kayo abinaybayan? Iso addi ka agsao iti kasta. Dakas gayam tinangalang am iti pinangpadakkel mo kadakami. Di ka agsao iti kasta kun Ahmed. Sige, tungpaan na. Di ko nam siguro. Agtalinaed apalimad nga ado tinagbalin a babaem. Aniya? Jay Secretary, nabayag a babaem day jaysan ka de. Ella. Saan arumbang akid daw ang ti respeto mikan ka? Ta nagdakas ti aramid mo. O anya, makontak mo na Ella? Saan nga rod, Lala? Manon nga aldaw adinak kinasarsarita. Saan mo na sumsumrak iti trabaho na? Saan sapay lang ang naka-recover iti pan nakatay ti kapsak na? Wen nga rod? Kan maysa. Nakababain mo't dagiti inarami ti amana. Malaksid ka no iti panagtakaw na iti kwarta. Ado pa'y gayam dagiti nagbalin na babae na. Jeff, pasyaram ni Ella, iji balayda. Sigamot gayam, Jeff, iho. Jack namin makontak ni Ella, auntie. Oh. Anya ka di tinapasamak kan ko na? Saan mi ang makasarita? Panagkunak. Madip-dipres ti anak ko, gapo iti napasamak. Anya? Iho, apresyarek ti ipakpakitam a panagayat mo kan kuana. Hagam, baybay ang pailaang ada kami ang naganak na timang taming kan kuana. Anya ti kayat yu asawen? Kasapulan na ti doktor. Doktor? Kayat ko ama-amuam. Amapukpukaw nan ti limbong ti panunot na. Saan? Saan apod no dayta? Ella, anak ko. Ella? Kagurgura ka! Umadayo ka! Pangasim, umadayo ka pailaang. Umadayo ka! May sakada ka sa tao! Umadayo ka! Jeff, nasaysaya at siguro. Numang birok kalaangan iti sa balig nga ayatam. Kikaam ti anak ko. Agkat katawa. Agsasao, kanagsangsangit nga agmaymaysa. Ella? Sana bale, kaaywanak ang naimbag. Jeff, adupay tinasaya at abanag ang mapasamak iti biyag mo. Isualipat mo ti anak ko. Agyaman hak iti panagayat mo kanikuana. Amok, anapuno ka kanikuana. Ngamsaan ani Ella, ti para kan ka, Jeff. Ay ayatek ni Ella, Mr. Lonely. Ngem ti inana tinagkuna asaan kami apara iti tunggal maysa. Regular ti panagpa-check up ni Ella, ket kuna ti inana nga agnanayonan akasjay ti kasasaad na. Kaslaubing, akasapulan, amaaywanan. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Jeff. Jeff, pagayam ko, adda talaga dagiti pasamak iti biyag, anas ken awaten, ken aklunen, kasanuman kasakit dayta. Sursurwem ti ag-move on. Tinapateg, adda kalat dita amang ikarkararag para itinaan-anay a panagimbag ni Ella. Saan ka amapukawan itinamnama, amaimbagan ni Ella.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impaturon. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jeff. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.